abakoroni baruze ibya mutuna batutsi ugatwara imyaka igihugu cikukiye haheze imyaka 33 n'itatu twikukiye tumaze kuronka abaperezida barenga 10 tumaze kuronka amaleta arenga 200 gira ijana ubu none abo bose bagiye batutwara hehe batadukuye ko cyangwa ishimuro cy'inyanduko cy'abakoroni bagiye badutwara ko twagumanye iryo ragi byagenze gute abantu buku muri demokrasi bumva amatora gusa burya n'imigambi yose bumva amatora gusa burya imigambi turimo ni intama muri demokrasi wewe imigambi raca ngaho ibi byose bavuze ikabyumviriza igakigenda ikararama ikabandanya mu buzima busanzwe umushefu yirongera akazi barikwiye shefu umugambi ujya gutwara roza akazi duje kumubaza bitagenda neza ibi nabyo abanyamigambwe bafata ingendo yo kurondera akazi gusa cyane kurondera amarongo n'ibyicaro bimwe bimwe bagaheba icyo bashingiye umugambi ni intama ya demokrasi kuri ibi bya demokrasi gambi si migambi gusa hari n'amasosiyete sivile yigenza uko nyene na sosiyete sivile zigenza uko nyene hari amamede media zigenza uko nyene hagenda gatohoza amakuru akaza kubibindi hari kandi yatohoza amakuru niyo tukabibwiraga agacake wopfumira kubivuga akatubwira twavuze bakatubeshye ngo bungana bwo ari radio yige televiziyo kumbaza umunsi umwe barahambaza barababwira bacambira ati ibyo rero ariko ibyo bishaka radio ibyo nabyo nabwiye mu cyane bijyanye nabyo muzosore kundota kandi baruzi rero n'abamenyesha amakuru muze muramenyera nimwe bakwasima wabonye ibintu bivuge iyindi ngorane mbona nyamukuru ihari instrumentalisation y'ibintu by'amoko Burundi amoko ne tuzoyaje ko se naba yasiguye kugeza ngo batuzobira amoko cyazo tumari amoko y'abantu abatutsi abatwa abagano naho hanga ngo bari none ko bavuze ko bari uzoba kuramo bo barazi ko bari cyitwa tugana abatari bakeguri none uzogera kumwe gusumugana wawe kandi shaka ubwo none uzovugira ayo moko ariho ikibiri kujakoresha nabi ukaza gufyonda abandi ngo ukugeze ku butegetsi cyane ikintu cyo gukoresha cyo kwisumba ubwo gica gituma n'ikibazo cya genocide gikomera kigora kibangamira ibikorwa twakirimu kubera iki ubu uzo muvirize abantu bavuze genocide babwirinda nakandi y'abantu uzo muvirize neza abatutsi nabo bahora baca kuyagina na hitro bageze basubira no kuya 72 mugo akavuga y'abatutsi gusa none hafi y'abatutsi cyangwa y'abatutsi muri iki gihugu abahutu bapfuye ntawo bariya ko tutabona ubiyahuye none ngo tumenye igituma biyahuye abatutsi bapfuye haba muri 72 habajyana kuko rero simba n'ingene severi iguma kurebera kabiri ko mu gutaka kandi kenshi kijana cyo ikibazo rero ibi bintu by'uko abahutu bavuga genocide yabo abatutsi bavuga genocide yabo cyakiri ikibazo tuguma muri logique ethnique le génocide tu vas en photo commerce. Oui, car ceux qui le disent du pouvoir, il y a un photo commerce. D'ailleurs, beaucoup de professeurs y avaient poussé, nous avons des défis, nous avons des acquis aussi. Il faut dire que nous avons des acquis. Le Burundi a beaucoup d'acquis. Mon processus de démocratie, monsieur le professeur. Nous avons beaucoup d'acquis. Car si vous gagnez, vous gagnez tous. Le premier acquis, ni resume mucikuyita amasezerano y'Arusha akorwa Arusha kuyendutayendera no mushinga kuvuga bakati igihugu ko hari n'abayana nibazana ikindi kintu cyasubirira abari ku butegetsi b'abadukinone iyi programa igomba kudosura amasezerano igihe twebwe nk'abafurude bacatubwira ati nimwe abananira gushyira mu Rwanda abataramu nabo bacabishwa bw'ikiro ishyira habona basi tuyibona kika mutiyondera turayibona nicyo gituma hari amaviziyo menshi akorwa CCRP 1 2
strategy ubageze muri 60 ariko bitakora ndibishika kumva nta mushinge bifise kijya babikura no babivoma ngo bakinyegeje niba bagishira abona ngoga aho bavoma tibashiza habo bagenda bavoma kamwe gusa akavuka kananira niba gacabaye yengorane amasezerano shara arayifise icyo gituma tuvuga tuti no gusubira kuyugurura abantu bagasubira kuyiweza ivyo abasenedete bibaza ko bitagiye ngo babishiremo ivyo babikoroke n'abavango bikibaho kiraba rega ushobora kuyifuta ku mpapuro hariya muri hariya uko muri twabandika kumaye ukumva bahindura izina bagwasubiza ngo barahindura batatundi none kata barahindutse ayo none ndanga ikintu cyo cyarahindutse agenda yagaruka hano tukugura tukavuga tuti aya masezerano si Bibiliya arashobora gusubirwamo hari ibwirizwa inshingiro yarafise byo mu mwaka wa 2005 bigasubirwamo bagashiramo ibyo bitagiye mugabo tukabandaniza nene kuki none nyirani we yikumbaza ati mbere ari umurenge ati misi yose ngo kupya ati na muri Tanzania je basi cyara kuzangumzanya upya ariko ngaga kanya hata ngo upya akaje upya utari kubikira gishasha uzanye mwinzi uraje iki ubwo muhinga kubisa abantu badafite n'ubwahi rero nayo nyene twemere tuti yaragize akamaro kuko ajya amasezerano yarahagaritse ingwano murazi ngaro zari kahamwe andiko bambugwa bagira kubishwaje byarahagaze imigwi yose yakwana uko arindwi yaraje mu gihugu iraba imigambwe abandi baja mu buzima busanzwe ubu ariko bafashe igihugu ibibazo byari byarasaze kuri twebwe twafurude n'abakuru n'icyo cyo tubatse twafurude n'abakuru cyari kaze ariko makari yaraheri yarusha amakari yari yo kubera iki abantu baricaranye barakikana abantu bavuga ngo G7 ngo burya ntige ataba G7 y'abatutsi yarusha ntige ataba G7 y'abahutu nta n'ubuzi n'uwo haraba G4 cyapfana n'ibintu bivugiwe hajya asanga bakazana umwe hitimana umwe asanga umwe donc cyane bakaja hamwe abantu nta n'ibyo bazi Sina tubaza kugira ngo G7 ngo barabahutu nta G7 igizira hanyuma iyindi ya kabiri mu byinshi ni constitution apekereze ibintu ifise cyo kuyemera twamite turakaye ibintu byose turafise constitution lacunaire ikakosi hari biradusubije inyuma abahinga barazi kwerekana ati yaradusubije inyuma yaradusubije Amerika yaradusubije inyuma yaradusubije inyuma yaradusubije nayo nyene ritusubirwamo ama iyindi yakiri uko migambo zo mu Burundi yemera demokrasi ndababwiye sidi bana mu pororanga n'abantu banga demokrasi nk'abapolitiki n'abantu banga demokrasi kwinjira ibintu ko muzana n'ibiki ariko n'abantu bagwanira demokrasi nk'abapolitiki nibo bambe ndabumvirije nibo bambe bagwanira demokrasi rero na CNDD-FDD yamari bazitibo washikiye kubera umuheto bitwara dufise umuheto uba je ndavuga ibyo bambanye bati mudafise ubutege produit n'uza matugora n'abakundazo n'ifise urumva bakora ku gisoro urumva bakora ku polisi hari wo bakanja zo n'abapolisi ibuzura gukora cyari uwo bakabasoda abapolisi n'amafaranga ya leta y'abanyagihugu bashaka cyo turere nabo nyene rero iyo migambi iremera igwaro ya demokrasi kandi bavuga ngo n'amatora nabo n'amatora rero ibyo byose les symboles les piliers de la démocratie zirahari il y a une confusion totale entre la démocratie et les élections muri Afrika no mu Burundi harimo abantu buku muri demokrasi bumva amatora gusa burya n'imigambi yose bumva amatora gusa umusoro w'amatora atageze abantu ntibahaguruka ariko ngo baba amatora arageze
bose bacabakuruka. Ariko démocratie ni ensemble de règles, des lois, des règlements, n'ibindi bintu byinshi pour l'organisation d'une société, d'un pays, d'un état. Sur 50 à 600 ans, mais burya amatora maramusi gusa mugabo abantu niyo bazi ko ari manini gusumba demokarasi. Kubera iki agiye kora ikibanza gituma yiba akaronka amahera. Rero perspective ya mbere nuko abari tegekima bo kwikangura éveil de conscience. Hanyuma comme dufise un outil politique pour la gestion et l'organisation de la société burundaise, pour refonder la société burundaise, qui est l'accord d'Arusha jusqu'à aujourd'hui, incontesté. Quand c'est le député de la République, il y a un accord d'Arusha, il y a une alternative. Il y a un accord d'Arusha. Tukemera ikaba yabilité mugabo igasuzumwa igashikwa ku gihe tugezeko n'ibyo twashingiro rihari bigasuzumwa ikaca ku gihe tugezeko kuko ryabwirizwa rirakumira abantu abantu uratko ryabwirizwa urumwende panda batakwaka ngo ubwo ufate umugabo nka Saint Deputy uvuga uti niba waronka amajwi abiri kwijana utuza urakuba ufise umudepite uco cyane bari ngo wigenga ngo utuza ufise 40 kwijana. Iyo logique ni yade sugukumira no kurenganya iyo logique ni yade ukagenda ngo ntabiza abandi pandizoba nabara abarundi kandi iryo mbeme bwirwa rwo ko abarundi bose bangana donc bijya bimwe tukabikuramo by'inzitizi. Hanyuma rero tukabanda dukomeza ishuri rya demokarasi. Ndavuga ngo ishuri rya demokarasi sinzi bakangiye tuzo kwigirana ni ububasha ubushobozi abanyagihugu bazogira bwo kumvira ibintu by'igihugu nkabya bintu byose batubiye bakabitegera bakabyumva atereka butabyifasha bakabyumva kubera ibiganiro bazaragira hagati yabo. Burya ibintu byose burya bizohira burya mu Burundi bizohira Rama bazoga kageza karutse ntabwo pese uzadukiye yaragatse mwabyo Yesu yaragatse mwabimenye kuko ibikora bikanga n'igihano. Iki kintu twita intérêt général, intérêt supérieur de la nation. Mu gihe cyose abantu umuntu wese ngushinze umuganga avuga ati bo jene naronka ikibanza bizoba biza muko ntabigire n'abanwanye abandi banwanye biye yarose ikibanza gacha y'ikikira kimyangabo. Isosiyete civile konye ati nirondera icyo irenze umumenyesha amakuru na nyina ati ukumva ko arakazi gusa tuzabiguruka nari umva ko ikora bitotera. Hanyuma hari n'ishuri yo kwandika ujya bitarashingwa rishinga nyakwa professeur utunzo tuyaniza abantu kandi bigisha abanyeshuri bo kaminuza yo kunoza twahajya heje mu bice batanguza bagatubwira bya kera y'abakoroni ngo bakora kutunaza kwanga abakoroni bavuze ibya mutwe n'abatutsi ugatwara imyaka igihugu cikupye haheze imyaka 33 n'itatu twikukiye tumaze kuronka abaperezida barenga 10 tumaze kuronka amaleta arenga 20 irabicana ubu none abo bose bagiye batutwara hehe batadupfuye ko cyangwa ishimuro cy'inyandiko cy'abakoroni bagiye batutwara ko twagumanye iryo ragi byagenze gute cyangwa n'abatutsi byaganiranye bitutsi bangana. Rero harakwiye rero ishuri ryo kwigisha abantu abarundi gukunda ibikorwa. Burya abarundi bariko barimenyereza ingeso mbi yo kwimbura aho batari. Burya na president ejo muri president cyangwa mukurikiye ariko aravuga ati erega nasanze bene bari privatije privatisation ya bene nuko mera n'agiye gose ko niyaje nebe mashira mwe makuma kwa komeni yaje nije privatije no de ibitero twabuze president ko sonde cyangwa privatize sikupungura yashyize mu ya twaba none abatanga nomination ni bari nibyo birimo kuko bose n'abantu bahiga ibyo bajya gusa abari privatije kandi usanga bari bamwe muri leta. Rero tucyoza kwigisha abantu kugira ibyo babiyakuye barabyumva namwese mwige kugira ibyo babiyakuye